FM na Mboti Gay Punches, celebrating 90 years. Yang kora biti FM 92.2 FM e kami dhanga ikachi be ikenda na mbongi vinaka nikua na singa bukirulu na ikatolu ni singa ni bulongo ko September o bambola dalchugani be kemi drani tokani ni sa sema daltonga mai be kinda bagi chugani na Facebook page ni VT FM na ngono binango o bambola chugani ave eritrani tokani be Mary Simpson mai na vua ambola binaka tau abakina be beauty tu ina mbu unawa ndo mbola bina kemni wakina be rosini ngau mbola binaka matagali wakina be angela tuirewa mbola bina tau megena ni mnganikina indela ibandra na muka mai madhuata wakina mbola daltoni be mane bongo mbola binaka mai Okalandi e Nislandi bina vale bina sema daltonga mai no wasini ngonongo mbola daltoni ngori be ini ana kumbou ndo mbola binaka bani ni bina daltonga ne bugo ni na mondo sema daltonga mai wakina ne tabi ndindeso ni venga rabi toka kina nonda ya wongo ni mboti abuguni nonda rong italo non lasa na be singa moniti singa boke lulu ke ne singa bo rombuka na mbongi bena ni ku nonda italo non lasa membola tatinga na buguni non roto le bagdambo na sora turanga ni abono lebu na non rengo ngole ki no muira nonda bunua na bugu ni endon wonga ka ba diri moikina abe kemni na turanga namrama wa maybe abatu lo tonga ni ngori kemni ke na turanga ni abono lebu o ni sema tonga mai na mbongi bina ni kwa ya ni tala nongo membaleti bono lebu sanga tala lindo tala bono sanga ni gombua sanga ni kota kunrobe sego moduata ya ai tala no saranga membaleti bono lebu ya ana no tengo le ngole sambur to sama ni bending te kisara sema ni kode ye mesana mele ngaraba na bodambo na bugo ngole sombongori en non reto vendi ki tek ngor to sama ni re sara en dua e ko embando matata to no bosa ka do lebu no ni talno en ngon ni so sengona arto sama na no sara na ker matua me sanna lai bodambunga naturanga ngo ya sama ni ngole sara na ngona ngano reto usa ngole ni reto sata masara en non reto sa duru sara ni no mani botun lo mer sale katubu ne be ngarabi er santa bi wawa tal tunga mai na lele bono mai na moira na bono na rasa waraka tu mai la lako kita bagitu ini en mbonyo ya en nona sa ngole ngai ni sa kirkere mi kito sambu daga ka ni sa tu ba boso sa taga sarga na turango mai bono le bono beka medabuta en bogoni non roto ai la lako ni onga en mbonyo ya en ngona sa warro le dabo kina nindo daba na zambo en tininga mai mbala butiko na bosa ni ngona se na bosa ni sebu se na bosa ni kamunanga ya na no na dabuta da ke sarga ni mele daba sar me ngona sarga mai mbala butu na bosa ni yang ngona ngai kamunanga e barata ki tunga ni ibu ni la ko ya du sumene ka ko saba ngarai na bonua saba da moto mande ni kene tal o ira sar mai senandua mai orton nanda me to mai dake ken ni zapuka ngapango en na vai atu na turanga ni buno lebungo sidi kambera sara morto mai esanandua nona vasori mana ngori sidi kambera talai ni oka sengai va thambo tingani buno ya mai thambo talaki no te tal no na kabi bina ni ko wa bina kira vale bo be punja celebrating 90 years na buguni nonna be tokoni na buguni nonna tal no la se no sininga no ni mboti ngena magatal mai na kabi ni borombuka VTFM na Mboti Gay Punches, celebrating 90 years. Ya bambola dal tsunga de kim ni ketala na sema dal tsunga mai na mbogi bina ni ko bambola dal tsunga ngori bi ma nei wongo mbola bina ka mai Okalandi mai Nislandi veniana kumbau ndo mbola bina ka loe situ bono mbola bina mai Orange New South Wales o bambola dal tsunga ngori be Tembiraki toka main mbola bina ka mai Nandoi mai Rambi na vale buna sema tsunga mai Rambi na mbogi ndindai liti sese na barabi ndo mbola bina mai na bulo mai lebuka mbureta ike mbureta liti sabi mai vongo na nabulo ami talcinga mbureta ja Simpson bule binaka
wadu ni bina te ni mori be sikalo mbula bina me gene mangani kire be remeo okay maraya marama dhaba ngo ngai lo toka mori ne bugri be ni mena bugi ni ndai tabili sibueti ndule bina me gene mangani kino rauna tabole muni rosu sangone tingangori mai viro o kata ke tueli ngo ngai na National Town Council bina mitini kino tabulisi bueti na bugi bina ni kwa Rizwan Muhammad mule bina ka mai aher mai inva kagil mai ni Sulandi wakile be moji nozi ana bu noto bor le be siko taltunga ningori kibina timi ni Flying Fijians mai roto rua raba le matangali na be no mitu be radorbo le matateki kendeni na moni madango so maki sai mbole binaka lewa inabil lewa mbole bina mai Mildura Victoria megene mingani kina be ne ita turanga ni na butulebu serua be na michunga ningoro bil tikoroni na songe ba nrabo otelebo tamai njiva Rusty Albert unani mingani kina weke mto nenda mungitika ngor na tambana ni vola mata na gang ni Forest Enterprise Logging on the kai bunaki na tombe ndula wambimbinga ina mundo kuka Albert lewani wanga tamai njiva ngango na Das Road na Withomba bina bale bina buni bina ni mitumai na mbongi ndai era nonda ya wotu ni mboti nonda ya wotu ni abuguni bina ndabake na mbongi ndai saba ni bina taltungan mbule bina kasili mer mbule bina tau mai na partaisi buntak mai sabu brother bike mbule bina ka mai naitutu te lebu nani se ndimbola ko mai sabu mbule bina mai narere na bale bina se taltunga mai na wasi ngono bina ngo moji nauzi megere minga matani la ko mai baka na KFC rotoro tukurei so boke mundo do bitaka ba na kan KFC ngori me so me na kan KFC awani ni bina talto ni be ke mundo wa matagali he na buguni ngol sombu wa wani ni bina ten virtu na boys na buguni kana mataki to ngol no da time anania sapol nonra kor mbule binaka bule bina megere ni mangare ki mata sengo na ngori tobata ve maina bird ampita maopa chiki dhiava mai ve Mr. no nrakoro nina morel ada basa so tenguri so bogutala mo di be ba ko kani KFC mai lala mani be kem rawe basi mada na ikezi mbuli binaka me samutunga ni mai ulu isabu indua sawani megene ni michungani kina be Rafa Susana ke Salome Misaele mati bogolo lama mbuli binaka nangene ni mingani kina opo mau me adata nina morel sala lama taltunga ni be kem rawe wani ni binaka to ni be Mr. Woman Lee na bugo ni nanando batal temeke kenda ratu na ke mbole na tau mendekete me mazuata mena ni menganiki na Simeone sabau ke koroi vandra mai ngau do mbole na te paini sabari ni bina taltunga ni bekem do wari ni bina taltunga ni bekem ni ke ni toka ni ndo batal temeke kenda na mbongi ndai sana mai da batal tonga kir no de awoni mboti na mbongi bina ni ko baba kina bali be punja celebrating 90 years na bugo no be toko ni na wasini ngone binango seni mbua marama bulubna megere ni mingani kina we kemdo na chiko nga i fangaima American Samoa una letila ofa linkei ahena ngo seni mbua na bugone be na numi mere ngauna bulubnaka mere ngauna ngor me apia mai Samoa talofa ti brother bike mai neitutu skeli babul ton na ni sendi mbola ko mai sobo mai narere mbula binaka go meroni ngonga inarere tina ife samani none minga ki nekeleanga kambara lau bebilisoni ke choeli ikalambo housing susengo na tunga bubale ne mata ni tikina kambara ke turanga ni koro mai nekeleanga kambara bini mitinga ni tina ife samani wala ni binateri tina ife samani na bale matangali na semusuk mai kambara tebita arokoti batu do mbula binaka mena ni mngani kile be tina isai Wendy kei ateresi rekraki vino ni mitinga ningo ote bita rogo tu ibatu batu kola hera buni andra mbongi abo authority ko brother Sike mandio na ada muni na ibola mata ibola itoke ngori brother bike ya no dormi brother Sike buso tiokina abo ni lebina tal tonga ni bekem ni